terus, terus. Terus. Terlebih ku janda, so ngasa lebih-lebih bere-bere. Terus maju tik nari, maju tik nari. Engkau, ya, engkau. Surut kita nak bro. Surut kita nak bro. Salih kendung kendang nukam serjabatan. Maju kam pengantin sidik. Maju kam duana. Iya. Bukan dah silih. Esu eras bual tawih nai. Ena bas patam na gendang. Karena ngarak pengantin orang tua. Rego dah piga-piga karena kalimu puang sirta anda sikut ngarak genca-genca. Ya menakan kami arah karo mergana. Ngebanci kamu ku tengah kamu kalimu. Kamu kalimu kami karo mergana. Makana kampuang kami singalo bere-bere perninin ciken-ciken ngapit kam singalo perkempun. Ya, itu kalau kita anak beru karo mergana. Anak beru karo mergana. Ya silih kamu anak beru tarigan. Kau banci atur kendaka ke arah tarigan mergana. Ya, manbandu kene bubu kami tarigan mergana. Maju kakak. Arena ni. Ya, selilingin dulu masyarakat permainan kami. Ya, maka ngarakam singalo ulumas. Maju perninin. Karena cikin bas dalin nengah, puang ni puang kami baru semergana. Ya, maju kam. Anak beru tarigan. Anak beru tarigan. Ya, maju kah? Anak beru tarigan. Halo, piga-piga di kita tenda, mari. Orang yang tersulut dalam. Maju. Ya sini, bas kami pe anak beru tarigan sekali bubu kami. Ngomendasa seria. Iya, bagian-bagian kali bupuang kami karena gendang bas ngarakkan pengantin ku jamur rendah. Maka tinggal kamu dari bah buku gendang. Man bandu kami serjabatan kami. Atur kena gendang tu. Iya, henggo baci kam kundul, kam kali buka kami rekoras. Manggo mekam tampak pulung je kirina rikut mami turangku kami.
Iya, sueras cakap kalimbu kami. Karena kampil kam singalo perkempun, sadaban kami kampilna. Tapi karena isina, 4 ban kami karena begini na anak baru menterindu. Kalimbu kami emkap kam depari, Maliala, Kembaran, Riko ras tambar malam pinam. Bagaimana berindu baik kalimbu kami. Karena takana kuja kerpas na kamu sa. Ya, aku mancing deskan kami. Ya, deskan. Iya. Iya. Nah benar perninin kam ginting. Iya. Hujan deskan kami. Silih. Oh, iya deskan ku kalimbu benar-benar. Halo. Jenda. Nin iya. Ya. Ngobanci kami surut silih. Jenda kita. 2 isapna. Riko resi pedemui karo margana anak berundu kalimbu kami. Iya, daskan belum na lebih. Piga kaya mereka tahu oke, belum ya bu. Pun, daskan man seninang rana. Biar kamu kalimbu kami karena kampil. Gua ninu karena kampil. Iya, hendak kampil tanah buru karo margana. Rekod anak buru menteri, anak buru ngukuri krina. Golokan kami jenda. Isap kam, pal. Iya, jenda. Arsentabi kami man Bandung kam kalimbu kami sengalulu mas karena jabas paksa enda perjabun bre-bre lutik nari laksanakan mendate maka jenda yang kat kami karena kampil kam sengalulu mas janah kam kakak diri bantaka nampak kakandu singalo pernidincikan sekupuang. Pertama resentabi lebih aku man Bandu gamet simpo entah apa ia karikam si ku gelari si labiak nakam ku gelari izena aku mendo maaf lebih man Bandu karena aku ndalankan tugas ngendangan sa simpo si empo Gunawanta Tarigan Bere-bere Milala Kutana Sukamulia. Iya, Ban Bandu permen kami Triskam enda sangat nambah pelaminan ya. Ban Bandu permen kami Gunawan. Halo. Gunawan Triskam. Ya, bujur. Si kedua Bapak Nande Rahma Tarigan Namorambe. Apa ikam? Triskam. Sini. Triskam sini. Bujur. Nande Bapak Salomo Tarigan Kutana Jakarta. Iya, mungkin Bas Dalin Nengah Ban Bandu kepala desa kami. Semua kiri anda. Bujur. Si Mupus Pilemon Tarigan Rela Beru Milala Kutana Sukamulia. Iya. Triskam duan. Enda telemana. Bujur. Senina Ngerana Rebiono Tarigan Kutana Tangkahan Namorambe. Iya, Triskam. Senina Kubaka Tutup anak berutua Victor Tarigan Namorambe. Apa ikam semua kili Victor Ginting, sorry. Aku semua kili nindu. Triskam, aku semua kili nindu. Bujur. Anak beru Singerana Bela Ginting Kutana Namo Pinang. Triskam aku kepala desa. Enda telemana. Bujur melala. Anak beru si Menteri Paulus Ginting Kutana Namorambe. Bas Dalin Nengah kepala desa. Bujur. Pengulu Terkelin Sembiring Kutana Sukamulia.
Edaya, Jelmana. Bujur. Gamet Sisera Krishna Buru Kacaribu Bebere Ginting Suka Kutana Bandar Tengah. Iya. Bapak Nande Mambar Surawati Kutana Bandar Tengah. Iya, bujur. Nande Bapak Tondang Kacaribu Kutana Kuala Gemo. Iya, bujur. Simupus Bapana Abel Kacaribu Nandena Sinar Buru Ginting Kutana Bandar Tengah. Iya, bujur. Senina Ngerana Ison Stepu Kutana Simpang Penampen. Iya, bujur. Anak bertua Paham Depari Kutana Rumah Sekolah. Iya, bujur. Anak berusing Ngerana Sabar Sembiring Kutana Penampen. Iya, bujur. Anak beru Menteri Suran Surabati Kutana Kuta Ujung. Iya, bujur. Pengulu Idowati Brutarigan Kutana Bandar Tengah. Si menah Benamas enggak kuda dua ahil 20.000 singalokan sa orang tua Sisera. Rambuna ku lebih terus iya enggak si peduakan ulum mas pitu tahil siwah 10.000 lokan sa mama simpo. Si pertelukan batang unjukan 6 tahil 84.000 singalokan sa orang tua si mupus. Unjukan 20 tahil 352.000 singalokan sa orang tua si engkelengisa. Ya, enda si pelemakan pedalan ning kami kari maka pedalan duka menak beru engkau. Bere-bere 10 tahil 252.000 singalokan sa mama Sisera. Perkempun pitu tahil siwah 10.000 singalokan sa mama Nande Sisera. Perninin pitu tahil siwah 10.000 singalokan sa mama Bapak Sisera. Kalimbubu benar-benar tapi chicken enda 4 tahil 50.000 singalokan sa kalimbubu benar-benar. Ikur sabe 2 tahil 20.000 singalokan sa senina ngerana Bapak Sisera. Pedalan du pinggan terus tading. Selanjutnya kam susuhtan anak beruduana. Engkau senina ku baka tutup 2 tahil 20.000 singalokan sa sembuyak Bapak Sisera. Bapak Nande ku baka tutup 2 tahil 20.000 singalokan sa Bapak Nande Sisera. Perseninan ku baka tutup 3 tahil 5 serpi 40 siwah.000 singalokan sa anak berutua Bapak Sisera. Perseninan 4 tahil 5 serpi 63.000 singalokan sa anak beru singranakan sa. Perbibin sada tahil 5 serpi 20 sadaribu singalokan sa senina Nande Sisera. Pengangkat tudung 2 tahil 20.000 singalokan sa sembuyak Nande Sisera. Sirembah kulau 5 tahil sada serpi 70 sadaribu 400 singalokan sa turang Bapak Sisera. Sinasta selambe tah pikit ikat 3 tahil 5 serpi 40 siwah.000 singalokan sa anak beru siminteri. Buka-buka sada tahil 14.000 singalokan sa rumah ingan mukul. Perkela-kelan sada tahil 14.000 singalokan sa ganti simuat ranting. Pertak-tak tah bewang saksi 5 tahil 70.000 singalokan sa kepala dusun kedua belah pihak. Surat adat 6 tahil 84.000 singalokan sa petugas mergasi 5 tingkat desa tingkat kecamatan. Enamul teruskan perdalan. Iya.
Ya endam kena ersukat emas, tah pengerajakan emas bas nakih-nakih nama tawarenda. Maka naman bandu anak buru kedua belah pihak. Ngobanci silanjutkan karena acara entah. Ya, ngobanci kita